previous earthquake since 2016 sa Surigao City, pati sa Bukidnon, Kalilangan. We normally hatag mig aid kung sa ilang need. Pero sa akong na-recall, ang murag first time ni nagatag mig cash assistance. Kay ang among ginhatag is kung sa itong ilang immediate need sa before nga mga operations namo. But since medyo layo-layo man yun siya Davao del Sur, so among ginakuha nga if kanang 5 million amo nang katong mga non-food or food items, medyo mag-lisod yun mi. But prior to this, after 2 days after the katong last earthquake, we responded to the municipality of Padada. So nagdala ta dito mga 15 rolls ng tapal with PC na ropes na para mag-diretso lang gamit. And then bottled water, 5 ka-truck na bottled water. So di na po magkuha na doon. Before sa concept come up sa amount ng 5 million, gaagin niyo sa City Council sa Cagayan? Actually, my recommendation was only 2 million. Ang sa 2 million, nanalito ang non-food food items. Pagkabasa ni Mayor, yung gikuha na, if the council can make it 5 million, much better. And eventually, salamat po ko sa City Council, sa Vice Mayor, supportive po kayo sa itong Mayor, mutong ilang po rin yung supportaan ng ginote ni Mayor dito sa recommendation nga pwede mag 5 million. So, 5 million cash assistance and then 1.5 million worth of non-food items. Itong among nadada sa Padada. Ako taon nyo, Dudong Kagas. I am in state of shock and disbelief. Ha? 5 million, dili ba? Dili ka earthquake, dili kasi 5 million. That's the single biggest donation that we have just received throughout this 3-month ordeal. Salamat kita kay Ka. So thank you kay Ka. Salamat kayo.